салом бинандагони азиз, сарзамине ки имрӯз бо футувату нерӯмандӣ ва боз ҳам паҳлавониву қавииродагӣ чеҳраҳои хеле зиёдро ҳам ба камол расонидааст. Ташрифи мо ба ин минтақаи зебо ҳам бесабаб нест. фурӯтанҳову қавииродаҳо ва оилаҳои боз ҳам хеле шӯҳратманди паҳлавон ва ҳамчунин варзишгарони номвар дар ин минтақаи зебо ҳам ба камол расиданд. чун ин заминаҳо ҳам қавитар ва устувортар гардиданд, мо ҳам имкон пайдо кардем ки бо ҳамроҳии гурӯҳи эҷодӣ сайри раштонзамин кунем ва аз вазъи феълии варзиши минтақаҳои ин диёри зебо боз ҳам аз наздик ошноӣ пайдо созем. сафари мо ба минтақаи кӯҳистони рашт ба хотири боздид аз вазъи феълии варзиш дар деҳот сурат гирифт. новобаста аз ҳукмронии фасли дай, фазои деҳа, манзараҳои дилфиреб, дашту дамани барфпӯши сарзамини зебои ватан ки бештар кӯҳҳоро иҳота карда буд, ба кас ҳаловати дигар мебахшид. қишлоқҳои наздик ба маркази ноҳия низ дар оғӯши ҳамешагии кӯҳҳои осмонбӯси ин диёр ҷойгир шуданд ки ҳавои беғубору муаттар, обҳои софу чашмаҳои зулолаш аз ҷовидона будани иқлими мақбул дарак медиҳад. мо тасмим гирифтем ки мусобиқаҳои варзишӣ бо усули деҳа ба деҳа аз рӯи намуди волейбол ва гӯштини миллӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия баргузор намоем. ҳадаф аз баргузории ин гуна чорабиниҳо боз ҳам бештар ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба варзиш, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва овардани наврасон ба варзиш мебошад. дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия зиёда аз 20 иншоотҳои соҳаи варзиш сохта мавриди истифода қарор дод. аз ҷумла 14 майдончаҳои варзиши замонавӣ, 4 толори варзишӣ ва 2 ҳавзи шиноварӣ мавриди истифода қарор дода шуд. соли 2023 соли сипарӣ гардида бошад. зиёда аз 5 иншоотҳои соҳаи варзиш сохта мавриди истифода қарор дода шуд. аз ҷумла 2 толори варзишӣ ва 2 майдончаи варзишӣ ва 1 фитнес-клуб барои наврасону ҷавонон барои машқу тамрин фаро гирифта шуд. тантанаҳои иди наврӯзӣ ва ҷамъ омадани мардуми зиёд дар фасли эҳёи табиат аз он шаҳодат медиҳад ки ин минтақа ба паҳлавонию майдондорӣ, зинда гардонидани урфу одатҳои мардумӣ ва хусусан сулолаи паҳлавонӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд. рақобати нерӯмандони гӯштини аҷдодӣ ба авҷи аъло рафта, қадршиносии онҳо низ боиси таҳсину офаринҳо мебошад. хушбахтона гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ки мақоми байналмилалиро касб кард, имрӯз дар ноҳияи мо дар ҷамоатҳои дурдастарини ноҳия ин гӯштини миллӣ гӯштингирӣ боз ҳам рӯшон равнақ карда истодааст. боз ҳам барои муҳайё намудани инфраструктураҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншоотҳо ва толорҳои варзишӣ корҳои сохтмониашон идома доранд ва то ҷашни бузурги миллӣ сохта ба истифода дода мешаванд. маҳз ҳамин таваҷҷӯҳ аст ки дар толори кӯчаки ноҳия шумораи зиёди варзишгарони наврас ба машқҳо фаро гирифта мешаванд. зимни боздид дар толори мазкур мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба ҷудо доир гашт ки дар он паҳлавонони ояндаи рашт маҳорату нерӯсанҷиҳои ҷолиб нишон доданд ва имконоти мавҷуда нигоҳ накарда наврасон бештари вақти худро дар ин макони солимгардонӣ
سپری میکنند. والدین آنها نیز برای تربیت فرزندان و نویرگان خود توجه زیاد دارند. برای من در می از دو مشق میکنم مثل معلمانی و تجربه شکرانه سلالت سلالای نهی زلی گرم شکرانه رابری دولت شکرانه یک قطره آب دانی تاجیکستان. گوشتین ملی خیلی روز کرد، گوشتین ملی جهانی شد. محبت سابقه دارا جوانا با گوشتین ملی چخیل است؟ بسیار خوب است. در دور اشتراک شوروی سیمومی رحیم بیرق تاجیکستان در جهان برداشت. باقی رحیم و میفخریم با چنین جوانان که صفی و یاد شکرانه زیاد شده در تاجیکستان چمپیونان جهان. شکرانه استقلالت شکرانه پهلوانان تاجیکستان میکنیم. رحمت بر رهبری دولت، رحمت بر شما با آنان که مشق تمرین میکنند و جوانان را. میان این همه مدعیان مقام‌های افتخاری مسابقه رمضان نفر محسوب می‌یابد که از جهت مهارت و استعداد ناتکرارش نه تنها در حدود ناحیه بلکه در جمهوری نیز معروف و مشهور می‌باشد. این گفته‌ها را او در لحظه اول سبقتش بار دیگر ثابت کرد. من در دو مسابقه جمهوری که برگزار گردید در شهرک نورک من در آنجا سزاوار جای سوم گشتم. من در مسابقه جمهوری که در شهرک نقره برگزار گردید من در آنجا 7 حریف خود را مغلوب کرده به جای اول برآمدم. در جایزه سیمین رحیموف من در آنجا 6 حریف خود را مغلوب کرده در آنجا سزاوار جای اول گشتم. مسابقه چخیل است؟ مسابقه خوب گذرانده شد. رقیبای شما در اینجا معلوم است که کمند. برای شما این کمی مشکلی نمیارد برای فردای رقابتون با نفرای دیگر؟ نه فرق هم نمیکنه. من مقصد در آینده خوشمندم که در چمپیونات جهان رنگ رسول باقی پرچم تاجیکستان را بالا بردارم. ما تصمیم گرفتیم که برای رشد و نموی ساحه ورزش بخصوص گوشتین ملی، والیبال و دیگر نمودهای ورزش در ناحیه برای رشد و انکشافش کوشش به خرج میدهیم که باز هم خوبتر کار برامونه. مقصد ما که برای باز هم مستحکم نمودن دسته ناحیه رشت، منطقه رشت برای اشتراک در مسابقه‌های در پیش آمده مسابقه‌های نوروزی، مسابقه‌های بین‌المللی ما کوشش میکنیم که دسته ناحیه در مسابقه‌های سطح جمهوری و سطح بین‌المللی اشتراک نماید. جماعت باقی رحیمزاده مکانی که برای افراد تمرین دوست چندان امکانیت خوبی مشق ورزی ندارد، اما دلباختگان ورزش در این روستا خیلی زیاد می باشند. نوکک اینجا تالار ورزشی از جانب صاحبکاران انفرادی دهه بنیاد گردید و در مدت کوتاه شماره زیاد نسل نورس را به تمرین ها فرا گرفت. در رفت ثبت مسابقه والیبال جریان داشت، اما این مکان برای تمرین های دائمی پهلوانان جماعت دهات باقی رحیمزاده در 3 نوع گوشتین های معمول خیلی سازگار می باشد. شکری همین استقلالیت، شکری همین آناتینجی و امانی شکر میکنیم که ما همه خیلی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داریم. پرزیدنت غمخوار ما همه شرایط ها ما را تین کرده است. خب در محلش ما صنف 7 خوندگیم، صنف 7 بود. پیش محل این خیلی ورزشی خیلی بالا و بسر نبود. حاضر نبود که این دنیا تینج امام نشیده است. ما همه صنف 7 خوندیم با بهای علا. تماما 4 چینه همه با بهای 5. نکسد افسوس که زمانه بیزی بود. زمانه بیزی که خوندن نتونستیم. برای همین قدر باید این همین پادام شدیم، بالبون شدیم و همین حکومت کار کردیم تا امروز اومدیم. جوانان دهه ما با ورزش به نهایت محبت به اندازه کلان دارند. چون که شما همین با
امارات رو میبینید همین امارات با دستگیری و ابتکار همین جوانان بنیاد شدن. من فکر میکنم که اگر ما من بعد در تحت سروری خیرمندانه همین راهبری سروری ملت ما پیشوای ملت اساسگار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری محترم امامعلی رحمان اگر همین خیلی زندگی کرم گیریم از این هم خوبتر از این هم بنیادکاری ها خوبتر میشن. جوانان آخر آینده ملتن. البته ما همین نویگری ها همین بنیادکاری ها تحت البته مهنت آنها به جا آورده شدیم. سلامت باشند جوانان. ورزش والیبال کم خرج و مناسب بوده برای بیش گردیدن شماره هوسمندان نیز امکانیت‌های زیاد دارد. این است که در اکثر دهه‌های ناحیه رشت قشر زیاد جامعه با بازی والیبال رغبت دیگر دارند و بدون مشکلی دسته‌های زیاد دهه‌های گرد و اطراف جمع آمده سبقت‌های جالب و جاذب را تشکیل می‌نمایند. در جماعت دهات زیگرک دهه امیربگ نیز طی چند سال است که در فصل پاییز گروه‌های زیاد دوستداران والیبال جمع آمده چاره‌بینی‌های زیاد ورزشی را میان جوانان دهه‌های گرد و اطراف جماعت دهات برگزار می‌کنند. از 36 دسته‌ای که دوام 2 ماه سبقت‌های خود را در دایره مسابقات کشاد ناحیوی دایر کردند، تیم‌های امیربگ و دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه میسر شد که به مرحله نهایی راه یابند. شکوه دیگر گرفت. خیلی خوب. باز از این موقع در اینجا فیلیال ما است که در اینجا بازی رو باختن و از اونجا مقصد ما رو مربیمون با ایجاد سفربر کرد و اینجا اومدیم. دسته مکمل بوده یا یک چند نفر اومدید؟ دسته مکمل بودیم با همراهی مربیمون بودیم. در این مسابقه اصول ده و ده در والیبال بازی کردیم. در این مسابقه ما بازی کردیم و بازی خوب نشون دادیم با دسته که خود هم مسابقه را تشکیل کرده بودن و در اینجا غالب شدیم. خب در ده اکنون چگونه از والیبال ورزش در ده به حد خوب میروه. اکو در شهر با مقصد خوبتره اینه که خیلی خوب میشه این نورم. باعث خرسندی است که در تاجیکستان ما در تمام گوشه در دهات بله مسابقه های بلند سطح بلند گذرانده می شود با دستگیری مقصد حکومت ناحیه و ما از فدراسیون والیبال تاجیکستان خواهش میکنیم که چنین مسابقه ها را در سطح بلند برگزار میشوند دستگیری کنند و برای رشد و رونق والیبال میتوانند. من پیشنهاد میکنم که فدراسیون والیبال تاجیکستان مربیانی که تجربه کافی ندارند با دولت‌های خارجی سفربر کنند تا که سطح والیبال را در تاجیکستان خوب یعنی بهتر کنند به سطح المپی رسانند. بازی در دور اول شدت دیگر داشت. مخلصان سرشمار دسته میزبان به رفت رقابت دسته ها تأثیر دیگر می رسانید. اوج مخلصی سرشمار دسته میزبان به رفت رقابت دسته ها تأثیر دیگر می رسانید. اما مهمانان از این راه افتاده نبودند و بازی خوب خود را هم نشان داده توانستند. قسم اول با حساب 20-18 به سود دستپروران دانشگاه آموزگاری ختم شد. در نیمه دوم باشد بعد از تغییرات پی در پی در هیئت دسته میزبان رفت سبقت هم تا اندازه دیگر شد. فضای ادانه و دستگیری مخلصان شاید به جریان سبقت مرحله دوم تأثیر خود را رسانید که دسته امیربگ با همین نتیجه قسم یکم بازی 20-18 حریفان را شکست دادند. بازی حل طلب قسم آخری مسابقه را زینت دیگر بخشید تا به دریافت امتیازهای ضروری هر دو دسته هیئت خود را زود عوض می‌کردند که این به شدت دوباره بازی آخرین تأثیری خوب رسانید. موسیقی متنتن و ترانه جاویدان ناظموف که زیبایی و نفوذ رشت را ترنم می‌نمود برای مخلصان سرشمار والیبال تأثیری خوب رسانید. مخلصی به حد خوب، مردم ناحیه رشت به حد مهمانداری خوب کردن و ما مینداریم از اونها. خب چی روحیه میگیرید اکنون؟ خیلی روحیه با قوت میگیریم. مقصد از این بازی ما یکم
аз ин бозие ки мо ба муқобил кардем аз онҳо чизе бо наметонистем ёд гирифтем ва онҳо аз мо ёд гирифтанд. агар як сухане гӯем ки дар се давр фақат тафовут ду имтиёз буд, 1, 2, 3. ҳамин мӯътадилӣ баробариро нишон дод. Чӣ гуна бениҳоят кама мақсад дастаи ноҳияи Рашт ки мусобиқаро ташкил карда буданд, қувваҳошон қариб ки бо мо баробар буд. Ами ҳисоб ҳамагӣ 2-3 мо пеш рафтем, хай 2-1 мо ғолиб шудем. ин маротиба ҳам волейболбозони дастаи донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнии шаҳри Душанбе аз курсии эҳтиётӣ самаранок истифода карда дар марҳилаи ниҳоӣ якбора ба сабаби холҳои худ 5 имтиёзро бидуни таваққуф ворид карданд ки ин ба ғалабаи даста заминаи мусоидро фароҳам оварда тавонист. خیلی خوب وضعیتی کنونی با پیکس کردند اما یای дар чорабинии мо аз шаҳри Душанбе ҳам иштирок карданд. Мин баъд дар мусобиқаҳо кӯшиш мекунем ки тамоми Тоҷикистон дар минтақаи мо омада иштирок кунанд. рақобат баробар буд, тафовути 2 имтиёз, 1 имтиёз дар ҳамин ҷо баробариро як бори дигар нишон дод. Аммо ба шумо чӣ нарасид? Як ҷузъиёт. бале мо сарҷамӣ дар мо нарасид, чунки баъзе бачаҳо дар Федератсияи Русия қарор доранд, баъзеаш мақсад яъне иттифоқӣ надоштем. Бо ҳамин сабаб дастаи донишгоҳи омӯзгорӣ ҳам дастаи беҳтарин аст, дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштироки фаъолона мекунад. яъне мо роҳафтуда нестем ин бозӣ ки сатҳи деҳа ба шаҳр мақсад баровар намекунем. Мақсад бозӣ моро ҳам хуб буд, бачаҳо хуб бозӣ карданд. кас гумон намекунад ки дар чунин вазъ афроди дилбохтаи гӯштини аҷдодӣ ба машғулияту рақобатҳои инфиродӣ машғул мешаванд. фазои зебои деҳот, доманакӯҳҳои муносиб барои гашту гузор ва тамринҳои афроди варзишдӯст, ҳавои софу беолоиши ин дашту даман ба кас ҳаловати дигар мебахшад. бо эҳсосоти самимӣ андешаи дигар касро фарогир мегардад ки аз ҳавои тозаи кӯҳсор ва манзараҳои нозанини диёри зархез нафас гирад. лаҳзаҳоеро дидем ки боварии кас намеояд ки соатҳои тӯлонӣ ин бачаҳои завқманд дар чунин шароити номуносиб ва сардии ҳаво гӯштин гиранд. ҳавасу муҳаббаташон ба варзиши аҷдодӣ бағоят зиёд аст. орзу доранд ки пушти музаффариятҳои ашхоси номоошнои варзиши тоҷик чеҳраҳои худро бубинанд. дар давраҳои таътили талабаҳо дар рӯзҳои мисол ғайрикорӣ ин хел маъракаҳо ташкил карда мешавад. ин баъди ба даст омадани истиқлолияти комили ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама самтҳо пешравиҳо ҳаст ва дар соҳаи спорт ҳам мо кӯшиш кардем ки ина чӣ хеле дида истоде каме ҳам боша барои ҳамин ҷавонҳо ҳамин маъракаро ташкил кардем. мақсади мо ҳамия ки як бори дигар маърифӣ кунем ҳамин куштини миллӣ хидмова ки чӣ хеле мо медонем бо ибтикори пешвои маъзами миллат ҳамин куштини мо ҳам сатҳи ҷаҳонӣ шуд. ягон вақт дар ягон асри замон куштини миллӣ сатҳи ҷаҳонӣ надошт. иам ҳамаи ҳаракатҳо и пешвои маъзами миллат ки барои маърифӣ кардани миллати тоҷик бо як бори дигар ҳамин шахсияти бузург саҳмгузорӣ карданд. даву този бачаҳо ва сардии ҳаворо дида хоҳиш кардем ки чорабиниро ҷамъбаст намоянд, аммо қиёфаи онҳо комилан дигар шуд. эҳтиромона аз дастандакорони мусобиқа талаб намуданд ки рақобатҳоро то ба марҳилаи ниҳоӣ баранд. дар ин миён мо низ шоҳиди чандин нерӯсанҷиҳои ҷолибу диданӣ шудем ки аз ҷиҳати сифати машқ ва амалҳои бомавриди наврасону ҷавонон дар иҷрои чандин усули маъмули бубоӣ аз варзишгарони касбӣ ва соҳибном камӣ надоштанд. барфаруфтему мардума ба гӯштӣ ҷалб кардем барои он ки ҷавонои мо ҳама ҳавасманданд, ҳама пайрави пешвои маъзами миллатанд
иншоаллоҳ мо бо ҷаноби олӣ будем ва ҳастем ва мемонем. маҳаббати ҷавонон маҳери наврасона дидем дар гӯштин ки бисёр ба як шавқ бо як самимияти бештар майдондорӣ кардан дар ин ҷо. ҳамаи ҷавонони мо амин дар ҳама қишлоқҳои баланд кӯҳҳо ҳам мавҷи сомон ҳаст вай оинаи нилгун ҳаст. тариқи оинаи нилгун ҳамаи гӯштинои ҷумҳуриявӣ ҷавоно тамошо мекунанд. ино ҳам мехоҳанд ки дар ҳамун сатҳи ҷавонӣ ҳам чикор кунанд, ана иштирокчӣ бошанд. барои ҳамин айхирдӣ ино завқ доранд, дар ҳамин роҳ рафта истоданд. хай мо дастгирӣ карда истодем. маҳаббати гӯштини миллӣ афзун, аммо ҳамон бозиҳо, лаҳзаҳои рақсу шӯхиҳои гӯштини миллӣ чаро ҳоло нестанд? хай ино қатъӣ кор карданд дар кор. барои даву сатҳ бо ин ҷавонон кор карданд дар кор. иқлими мусоиди минтақаи рашт барои парвариши аспҳои зоти тоҷикӣ, англисӣ ва арабӣ муносиб буда. дар ин замина сокинони ин диёри кӯҳистони мамлакат таҷрибаи ғанӣ низ доранд. мусобиқаи пойгаи равон барои наврасону ҷавонони раштонзамин бори аввал нест ки сурат мегирад. то омадани мо аллакай сабқатҳои гурӯҳӣ миёни чобуксаворони деҳаҳои ҳамсоя баргузор шуда буданд. мо лаҳзаеро шоҳид шудем ки сабқати даврҳои охирини мусобиқаро дар бар мегирид. се марҳила барои ҷавонони чобуксавор мушкилӣ ба вуҷуд овард, чунки иштирокчиёни ин давр намедонистанд ки масофаи ниҳоӣ чӣ гуна муқаррар мешавад. барои аз миён рафтани баҳс як даври дигар ҳам маъмулан сурат гирифт ки ин барои муайян намудани варзишгари моҳири мусобиқа замина гузошт. парвариши зоти аспҳои англисӣ, тоҷикӣ ва боз ҳам як самараи беҳтару бештари истиқлолият аст ки имрӯз ҳам ҷавонон ва наврасон муҳаббат ва шавқи алоҳида ба пойга доранд, ба парвариши аспи зоти тоҷикӣ ва англисӣ бештар доранд. аспҳои арабӣ ҳам парвариш меёбанд ва имрӯз мо як ҷавонеро мебинем ки хеле ҷуръат кард ва дар фат намудани ҳамин маърак ду бор ғолиб омад. худро маърифӣ кунед. ман халифаи беҳрӯз. ман имрӯз хеле хушҳол ҳастам, чунки аспи ман ду маротиба, яъне ки аспи ман аз аспҳои зоти тоҷикӣ мебошад ки ду маротиба инро яъне ки дар ҳамин ҷо дар пойгаи аздавонӣ мондам ки ду маротиба сазовори ҷои аввал шуд. хуб ин марҳилаи тайёрия ки ба наврӯз аст. бале. хуб пештар ҳам будан ҳамин хел рақобатҳое ки шумо як санҷишӣ буданд ё чӣ? албатта ман перор ҳам низ яъне ки дар як пойгаи аздавонӣ иштирок намуда будам, дар он ҷо ҳам сазовори ҷои дуюм шуда будам. хуб аз дастаи рашт ки сафарбар шавед ба тантанаҳои наврӯз омодагиро чӣ гуна ба роҳ мемонед? дар сатҳи беҳтарин омодагиро дида яъне иштирок намудам. имрӯз мо дар ҳамин пойгаи имрӯза будем. аспҳои зоти арабӣ, англисӣ, тоҷикӣ иштирок мекарданд. беҳтарин аспҳое дар инҷа баромад карданд ки ҷои якум дуюмро ишғол карданд. ҳамаи ҷавонои мо спорта дӯст медоранд ва ҳамаи азтозонӣ, гӯштингирӣ ҳаминро майл доранд. сайри мо ҳам лаҳзаҳои ҷолиб ва фурсатҳои муносиби варзишгарони наврасу ҷавони раштонзаминро дар пай дошт. инъикоси чунин чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ дар деҳоту маҳаллаҳои дигари кишвар низ идома хоҳанд ёфт.